Hey guys! Hey! Welcome back to my channel. So ngasidi ay sister ko na charani. To ngasina ay se momo laire chicken momo and puchka golgappa. Ngasi si na ko charani. Ma'am to sigana sauce laire ko ma'am sing. Sauce laire sigana puchka gi mahi laire sigana laire maza. The ma'am sing akoy haurage. Let's start. The ma'am sing start to the among the ma'am sing agi video sing jengaga ga nuaja de do it please like and subscribe the view aduloga share so to the view ma'am sing please loraga jo anova jengba sing su ga jengba nuai de do it subscribe to view comment to pibiro ma'am sing to ma'am haujarage. Let's start. To kai di haugani puchka ke sonde na haurage ko puchka dagi. Hay quá. Kaya nga layo sa siga umro ka na hapon na haya ba umro hapon to dui mok sare. Endu mano kare do. Ha cay quá. Hào đấy quá. Mấy nó mới thức ra. Không thể được mà. Em làm nên sauce to. Si se budi chutney niya momo gi sauce te sera side to na thamne ba. How super spicy हो रही है मतलब इस सिस्टर से जब मोगदम चाय बा इतना स्पाइसी हो रहा है आई खत्म चाव ने मोगदम सादा लिया बा ये मैं नौकरी में दूँगा Thì chính sẽ hôm nay cái nào cũng răng là tôi ngâm mè này chắp ngâm mè này
Ay mama. Start ordering mama ng dum saba hawri ni. Hawri rồi na. Hawri bo. तो कुछ आप उसे लो लो रे मैम तो असिकोना था थम जरा के बाय